Hayi siyazizwa indaba wengane zakwethu siyazizwa indaba. Ubani usanele uthini sibalandeli be MK yahlakaniphanga. Bengizothi mina kube kuyenzeka ubuzovesa ukuthi umlandeli wena waliphi iqembu lezepolitiki kodwa kulungile noma ungavezanga sikuyekeni lokho. Wathi ngucacisele la ubone ukuthi thina sihlakaniphile. Lalela thina sona ama politician. Unga expect ukuthi uzosizwa sikhuluma ipolitiki. We are not politician thina. Singama activist eMK. Asiwona ama politician. Wena mawufuna ukuyokhuluma ipolitiki, osepolitiki bancane la ku TikTok. Osopolitiki laba kuthiwa ama politician bancane la ku TikTok. Bengizothi mina phuma ku TikTok uyobacinga kwenye platform ukuthi angazi batholakala kuphi. Ukube ngiyipolitician ngabe ngiyabazi ukuthi bakuphi bengizokulayela uhambe khona. Lalela. Asiwona ama politician thina singama activist we MK. Uyabona Hlaniphi? Ngoba kuzoba iphuthu ukuthi sikhuluma ipolitiki. Kanti asiwona ama politician bekuzobe kukhomba ukuthi asihlakaniphanga. Siyayazi into kumele siyikhulume. Thina sifuna sikhulume le language yama activist. Kube singama politician besokhuluma i language yama politician. Kodwa ngoba sihlakaniphile asikhulumi language ongesiyona yethu. Uyabona sihlakaniphile. Kube siyabhayiza ngabe sikhuluma language yama politician. Kodwa ngoba sibona sepolitiki unga expect ukuthi sina sokuphendula ngendlela yepolitiki. Thina makumele sikugadlaze sokufaka laba phana. Indaba ukuthi uzobheka ukuthi wena uzongage nathi ngepolitiki ayihlangane nepolitiki thina asiwona ama politician thina singama activist eMK. Asiwama politician. And into engixakayo lapho le statement sakho nina abalandeli beMK singabalandeli beMK asiwona ama politician and wena ushilo kodwa futhi egcineni uyayiphikisa. Uyasibona Hlaniphi? Hlaniphi thina kusho mina macece. Uzofunda mahala isikole seyintandane lesi.